In die nuus vanaand, die hoof van die padongelukkefonds, Colin Letswalo, is op spesiale verlof geplaas. 'n Skildery van die Russies-Suid-Afrikaanse skilder Vladimir Trechikov behaal 'n rekordbedrag. Goeienaand. Die padongelukkefonds se hoof, Colin Letswalo, is met onmiddellike ingang op spesiale verlof geplaas te midde van die spesiale ondersoekeenheid want beweringe van korrupsie teen hom ondersoek. Dit het na vore gekom tydens die verskyning van die padongelukfonds voor die staande komitee oor openbare rekeninge. Letswalo word by beweringe van korrupsie betrek wat 'n kantoorhuurtransaksie van R79 miljoen behels. Dit kom terwyl die spesiale ondersoekeenheid beweringe van korrupsie in die verhuuring van die padongelukkefonds se Johannesburgse hoofkwartier ondersoek. Tydens Letswalo se verlof sal Patuchetso Lukwamremi as die waarnemende hoofuitvoerende beampte dien. Die padongelukfonds se direksie sê hy die besluit om Letswalo op spesiale verlof te plaas, geneem op die vooraand van hul verskyning voor die staande komitee oor openbare rekeninge nadat Letswalo geweier het om voor die komitee te verskyn en ook ander uitvoerende amptenare beïnvloed het om dieselfde te doen. This decision is taken solely in the interest of good governance and is a precautionary step to facilitate ongoing investigative processes. It does not imply any prejudgment or adverse finding against the CEO. The special leave arrangement will remain in place until the conclusion of the relevant investigations by the Special Investigations Unit. Die raad sê in 'n verklaring die besluit is geneem as voorsorgmaatreël totdat die ondersoek afgehandel is. Terugstappe word nie in hierdie stadium oorweeg nie. The board had to instruct the executives after the decision was taken in our open meeting. We said the board has taken a decision that the board is attending SCOPA because it has a duty to attend and account. And then the board is also instructing executives to attend. It's on record in our minutes. Die ministerie van vervoer sê hy steun die besluit. Letswalo sal steeds sy volle salaris en voordele ontvang. Die regsverteenwoordigers van Kelly Smith, Jacqueline Apollos en Stefano van Ryn wat die 6-jarige Jocelyn Smith ontvoer en verhandel het die hof gevra om hulle nie tot lewenslange tronkstraf te vonnis nie. Slotbetoë is in die Weskaapse Hooggeregshof in Saldanhabaai gelewer kort nadat die hof die slagoffer impakstudies aangehoor het. Die hof is om genade gevra te midde van die 3 skuldiges se persoonlike omstandighede. Smith se regsverteenwoordiger het aangevoer dat sy 'n eerste oortreding begaan het, gerehabiliteer kan word en 'n positiewe bydrae tot die samelewing kan maak. She has no previous convictions or pending cases against her. She is a first offender. It is her first encounter with the law. She, at 35 years old, she is fairly young. Even though she was a drug user, she still found employment and supported herself as well as her family. Stefano van Ryn se regsverteenwoordiger het aangevoer dat sy stilswye en ontkenning van skuld nie as 'n gebrek aan berou gesien moet word nie. En Jacqueline Apollos se regsverteenwoordiger het aangevoer dat sy kliënt slegs opdragte uitgevoer het. Die staat is egter van die oortuiging dat die misdrywe nie net teen die 6-jarige Jocelyn gepleeg is nie. Dit het ook 'n impak op die gemeenskap en diegene wat vir haar lief is. Die staat vra vir die swaarste vonnis. This is the problem, and I'm saying this with respect. This problem is causing interference from other people in my family life. We would rather live in peace, just the two of us, not have this problem anymore. So let's get rid of the problem. And isn't that what we have here? We commodify a person, a little Jocelyn. And under the circumstances, if one, because today in court we hear and we see Miss Smith being very emotional and crying after having seen and heard all of these things. But
I want to, with respect, my Lord, say that is a little too late to cry now. Die staat hou vol dat daar geen wesenlike of dwingende redes is om van die voorgeskrewe vonnis op die aanklag van mensenhandel af te wyk nie. Jocelyn is op 19 Februarie verlede jaar vir die laaste keer gesien. Sy word steeds vermis. Vanessa Puna, SAK nuus, Saldanha aan die Weskus. Die Johannesburgse burgemeesterskomitee lid van Finansies, Margaret Arnolds, het 'n begroting van 90 miljard rand ter tafel gelê vir die 2025-26 finansiële jaar. Die begroting is 9,3% meer as die vorige finansiële jaar weens stygende tariewe van onder meer krag, water, sanitasie en vullisverwydering. Met die G20-beraad wat later vanjaar in Johannesburg plaasvind, is dit 'n stryd teen tyd. Die wêreld se oë is op die ekonomiese hoofstad gefokus, maar die stad is vervalle. Verkeersligte wat nie werk nie, slaggate en 'n konstante gebrek aan water en krag is maar net van die probleme. Altesaam 47% van die stad se begroting sal aan die instandhouding van water en kraginfrastruktuur bestee word. For decisive action. An expanded maintenance budget for water and electricity infrastructure, recognizing that prevention is more cost-effective than repairs. The repairs and maintenance budget to 6.4 billion, 70% of the property, plant and equipment budget, and this will increase over the medium term to 7.2%. 3 miljard rand sal oor 3 jaar bestee word aan hervestigingsprogramme, paaie en stormwaterstelsels. Die begroting maak ook voorsiening vir gemeenskapsveiligheid om misdaad te beveg. The degradation of our city through illegal dumping, informal invasion, vandalism, cable theft and bylaw non-compliance erodes dignity, drives away investment and costs the city millions. This budget, MMC Tshwako, includes funding for Johannesburg Metropolitan Police Department, JMPD. Die DA het beweringe weerlê dat daar genoeg fondse vir die begroting is. So it's disingenuous to say that the budget is fully funded, because not only is a budget generally funded by loan funding, but also other over-reliance on collection as well. Arnold sê Johannesburg kan met die begroting weer 'n wêreldklas stad in Afrika wees. Nog 6 verdagtes het hulle aan die valke oorgegee in verband met beweerde bedrog. Dit hou verband met 'n tender van 51 miljoen rand vir die konstruksie van 'n psigiatriese hospitaal in Kimberley in 2003. Die verdagtes sal tereg staan saam met die voormalige Noord-Kaapse LER vir vervoer, paaie en openbare werke John Block, sy voormalige departementshoof Patience Mokali en die sakeman Shegolokai Motahung wat in Mei 2023 in hegtenis geneem is. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie, geldwasery en die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die 6 nuwe beskuldigdes het in die Landdroshof in Kimberley verskyn. Hulle sluit in voormalige direkteure van 'n maatskappy wat na bewering onregmatig geld van die Departement van Openbare Werke ontvang het. Die hospitaal se begroting was aanvanklik slegs 290 miljoen rand, maar het die belastingbetaler 2 miljard rand uit die sak gejaag. And the 51 million was paid to 2 companies, one of them Babelege Engineering. What we're investigating is how can a company be paid 51 million when they don't have a contract with the department. So our view is that they were paid that money without doing anything. Die hospitaal wat as die monument van korrupsie deur die Noord-Kaapse premier Zamasi Saul gedoop is, het 13 jaar geneem om te bou. Een van die beskuldigdes in die saak, die voormalige departementshoof Ruth Palm, staan ook tereg op 'n ander bedrog en korrupsiesaak. Fraud-related cases are serious in nature and very complex. So this appearance
it's a testimony to that the matter is continuing. We must just understand that it will take longer because investigations are also continuing this matter. But as you saw, the state is continuing with this matter, and we believe that there is a case that the accused need to answer to. Die 6 beskuldigdes is vandag op borgtog van tussen 2 en 10.000 rand vrygelaat. Hulle verskyn maandag saam met die ANC se voormalige provinsiale voorsitter in die Noord-Kaap, John Block, in die hof. Block is tans op parool vir korrupsie en geldwasery. In die Pietermaritzburg Hooggeregshof het Dr. Albertina Luthuli, die dogter van die ontslape anti-apartheidsaktivis Hoofman Albert Luthuli, getuig dat haar familie nooit geglo het dat haar pa se dood 'n ongeluk was nie. Sy het in die heropende geregtelike doodsondersoek getuig dat hulle gesin na haar pa se dood deur die polisie getuister is. Die gesin het die land in 1970 in ballingskap verlaat en het eers in 1991 teruggekeer. Luthuli is in Julie 1967 oorlede, waarna 'n ondersoek bevind het dat hy per ongeluk deur 'n trein in Groundville, KwaZulu-Natal getref is. Die borgtog aansoek van 'n polisiebeampte van Limpopo en van haar familielede wat van versekeringsbedrog aangekla word, is in die Polokwane Landdroshof tot môre uitgestel. Sergeant Rachel Kutumela, haar suster Anna Sokane en die se dogter Flora Sokane word ook van die moord op 9 mense aangekla. Die moorde is vanaf 2019 gepleeg, waarna verskeie lewensversekeringspolisse uitbetaal is. Valterra Platinum is op die Johannesburg effektebeurs genoteer. Dis net hierna, bly by ons. Welkom terug. Valterra Platinum, voorheen Anglo-American Platinum, is sedert vanoggend gelys op Johannesburg effektebeurs. Die maatskappy skei Saterdag amptelik van sy moedermaatskappy. Valterra se aandele het verhandel teen R742.49. Anglo-American het verlede jaar na oorweging besluit om te skei van sy filiaal Anglo Plats, wat homself herdoop het as Valterra Platinum. Demerger is effective on the 31st of May, and we then start listing or trading on the LSE Stock Exchange will commence on the 2nd of May, which is the Monday. The reason we've done that is obviously we access a wider capital market. Die Valterra bestuurshoof sê die maatskappy gaan hom steeds toespits op die platinum groepmetale of PGM. PGMs are integral to countless technologies and processes that power modern life and which drive the energy transition in the future. Our PGMs also enable a cleaner air, smarter technology, and are used in more sustainable industrial processes. Die maatskappy se finanshoof sê die skeiding geniet steun van sy internasionale finansiers. We've actually already renegotiated all our debt facilities, and we've managed to secure sufficient funding to support our business, through the next couple of years. So we've had support from local banks as well as our international lenders. Anglo-American wou skei van sy platinum belange sodat hy hom kan toespits op koper en ystererts. Valterra sê intussen dat hy bedryfsuitblinking voorop gaan stel. Hy meen dat sy aandeleprys sodoende kan styg met inagneming van 'n positiewe vooruitskatting vir die ekonomiese potensiaal van energieoorgang. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers. Amper 12 jaar nadat daar begin is met herstelwerk aan die R36 wat Leidenburg en Machado dorp in Mpumalanga, lyk die pad steeds soos die gevaarlike stofpad. Werk het in November verlede jaar heeltemal tot stilstand gekom nadat die kontrakteur die projek net so gelos het weens agterstallige betalings.
Die kontrakteur en die Departement van Openbare Werke, Paaie en Vervoer is nou in 'n hofgeding betrokke. Die departement sê die pad is aan SANRAL oorhandig, al is dit nog nie klaar nie. SANRAL sê weer die oorhandiging van die pad is nog nie voltooi nie. Intussen waag inwoners van Badfontein en omliggende gebiede hulle lewens op die onklaar pad, wat weekliks deur honderde vragmotors gebruik word. Geen terugvoer van hulle of geen plan wat gaan gebeur nie. Ons voertuie word beskadig. Regtig waar, jy kan met verskeie motorhawens gaan praat waar jou hele voorste suspensie afbreek. En dan praat ons nie eers van die stof nie. Ek staan langs een van die boere, Jaco Viljoen. U kan sien hoe lyk sy mielielande, u kan sien sy huis sit net hier onder. Hulle is siek, hulle het allergies weens die stof. Hulle moet modder van hulle voertuie afvee in die oggende. Die pad word ook deur skoolbusse gebruik. We transport about 150 children from this bad road, and then even the teachers are coming from Ladymac. And if the truck are passing by, you can't see anything, and you are carrying children to school. Sakeondernemings sê hulle verloor besigheid weens die stof en geraas. Lorries wat hier so ry per dag is ongelooflik baie. Dis tussen 1200 en 1400 per dag wat hierdie pad ry. Dag en nag wat hier so ry. Dit is ongelooflik gevaarlik. Dit is super gevaarlik. Die aantal slaggate wat op hierdie pad is, jy kan dit nie eers tel nie. Die lorries wat hier so ry, 2 lorries kan nie verby mekaar ry nie. Een gaan van die pad af moet gaan. Die pad is te nou. Die provinsiale departement van Openbare Werke wou nie kommentaar lewer nie. Nog 'n skildery van 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar het 'n rekordbedrag behaal. Vladimir Trechikov se bekende skildery Oosterse Dame is vir 'n allemintige 31,8 miljoen rand verkoop tydens 'n veiling van die afslaer Strauss & Key in Johannesburg. Dit volg net meer as 2 weke nadat 'n skildery van Marlene Dumas vir die rekordbedrag van $13,6 miljoen, oftewel 250 miljoen rand, by 'n veiling in New York verkoop is. Oosterse Dame is in 1955 die sogenaamde koning van kitsch geskilder. It was incredible to handle such an iconic painting. You can see it behind me. It's a painting that I think resonates with so many South Africans. It's a painting that is famous around the world. It was one of the best-selling reproductions globally from the early 1960s. So to have it in our sale room here in Johannesburg and to be selling it for this world record price was incredibly exciting. By the time the lot opened, we had a number of people bidding on our platform online. We had a number of people on the telephones, and of course we had people in the room bidding. Well, the bidder on the room went up to 27 million rand. Wow. And then was finally outbid at 27.2 million. Wow. So that was the underbidder's limit. To hit those kind of prices anywhere in the world is amazing, and to have it here in South Africa by such a well-known South African artist, although he was born in what is now Kazakhstan, it is really exceptional. And I suppose it does also put us on the global map in terms of trading in major pictures. Baie dankie vir die saamkyk. Ons moet groet. Mooi aan verder. Tot ziens.